Waduh, Olah. wih, Wih, babon, wih, babon, kalem bah, wih, siapa babon? Joget dulu pak, joget. Alhamdulillah, Bah Jilun dapat. terus. Belut tinggali teman-teman tuh babon lah. Bener ya. Alah, iya pandanganana misa-misa sareng letak geuning heuh. Babon euy. Babon jacu itu. Aduh, teman-teman anjir si Abah Emili. Alah, babon padak Abah tuh. Teman-teman. Wis. Terus, olah, terus bah. Wih, terus kade olah babon. Wih. Mantap. Mantap teman-teman. Aduh. Mantap teman-teman, Abah disambar tuh. Cas. Wis. Terus, bah. Ya kene, sok. Terus. Wis, terus Abah. Olah. Mantap tuh bersama Utok SF. Oh, mana, Bah? Abah dapat Jilun disambar. Aduh, kalau enak-enak nangkring iuhan. Bah Jilun disambar sok gaskeun. Mana? Tuh, teman-teman tuh. Teman-teman tuh lagi menarik tuh. Tuh. Kalem. Iya, tewak bisa eta, tewak. Alhamdulillah. Bah Jilun dapat. Salam mah. Sok, Bah, terus. Aduh, enak dasar Bah Jilun. Aduh. Hop, walah. Aduh. Babon. Kan dia kamera iya. Tuh, tinggal Bah Jilun. Aduh. Iya Mantap kieu. Dari gitu kan. Aduh. Tuh. Teman-teman lihat. Si babon. Kadieu. Abah. Tinggal lihat. Mantap. Salam Alhamdulillah teman-teman. Si Abah strike. Wah, ada sambaran teman-teman. Sambaran tuh. Walah, iya Abah. Mulai tarik menarik. Ih, alah. Masih ada. Alhamdulillah. Papon. Si papon. Udah tarik menarik lagi. Wis, terus. Bah. Terus. Iya. Nah, teman-teman. Wis. Jaga siapa? Mantap teman-teman. Dapat teman. Lah teman-teman, si Abah disambar tuh, wais. Hok. Wah, udah dikukuy mah euy. Kene bulutna. Aya. Mantap teman-teman, katanya ada. Wis, tuh si Abah udah. Wis, alhamdulillah teman-teman. Mantap. Wis. Tuh teman-teman, aduh si Abah bener ngagawekeun teh. Alah, sok benangkeun udah dikait-kait. Sok terus. Belut tinggali teman-teman tuh babon lah. Bener ya. Alah, iya pandanganana misa-misa sareng letak geuning heuh. Babon euy. Babon. Mas Rod, babon Rod. Wah, bener babon deui. Wah, Abah. Aduh.
Kadia tuh kirim atuh. Ya teman-teman, alhamdulillah si Abah ada sambaran teman-teman, ada sambaran lagi. Aduh. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Cet. Wah, benang. Wih, benang. Mantap. Iya, mamayu Abah. Aduh, Abah jilun mamayu. Turun hujan teman-teman barusan. Aduh, meneduh dulu. Ya si Abah langsung narik. Wih, wah, mantap. Babon. Babon jadi curug. Mangga. Yo. Tarik. Ah, Wah. Alhamdulillah teman-teman. Mantap. Ya. Ada. Aduh, babon anjir. Alhamdulillah. Alhamdulillah kirim-kirim. Ya teman-teman, alhamdulillah strek-strek Abah Jilun udah dihadirkan. Tinggal strek-strek Kang Odik teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa menghibur teman-teman baraya subscriber semuanya. Mudah-mudahan ini dalam rangka melihat lokasi ya, lokasi kolamnya teman buat ntar konten. Ada anak-anak lagi dalam rangka metik buah kersen. Mantap. Ntar Kang untuk SF konten di sini teman-teman ya. Ya, cukup sekian dulu teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa menghibur strek-strek Abah Jilun. Ntar segmen berikutnya dilanjut lagi. 3 strek-strek Kang Odik teman-teman ya. Yuk, mantap. Salam satu hobi. Mantap. Assalamualaikum.